Sakit karo akos. Iki aman jangan tutup ndas ya. Jangan tutup no. Ngene aman sampean tutup mangin lho. Ndas ya. Yang biasanya itu mau bawa bicarakan dikasih Pak lemah. Loro barang wis Ya, cek atas. Boleh belangnya ini kan enak. Mangan waktu batuk betau parik. Soalnya bilang ya gimana aku sama. Melene gak enak. Sapi nakal. Hak mari-mari. Risikonya kan gampang Ini. Beli enak itu. Kayak mang limo kabeh bingung jebule. Mangkane sing ngedukne dhek ngono. Sing ngedukne wedhus. Kula pintu, Pak. Elek nang gluru. Kula cekel tok ngeten ya. Kiwane kula cekel tok aja cocok. Siwan belek. Ana siwane belek. Ini kawean. Ana keluar Kula cekel titik. Kok banyak enggak. Kula melili se lili. Ayo. Lawe lili. Ini sakit pun diguyang, dikek lemah ae atos. Yang pun kempal. Kempal ke jaman kan. Iki mlayu mriko ta? Boten mandek. Iki mau niki di gua. Iki atos. Cuacae di gua daripada anu. Baru kemauan. Teng samriku. Kersane ngene tenan. Mendingan ngene sampe dek ngono men gua. Nggih langsung timpal. Wadah kresek kan atos, Pak. Mungkin ikut soroki. Sapi kan keluarnya kabel liar kabel sabine. Kancangan gas kok situ mencolot-colot sudah. Nah, kemauan kan disoroki carian pagi buat dari bawah. Mungkin aku.